Haka jingele ban wanra ka khot ka suba ha kisnong ki thau kata da ka balum yo nyot ki plastic bat ki wei pat ki bami man la ka sngi na ki yeng briu ki dukan ki jaka jngok kai bat ki jaka long yo bon sin ka wanra pat saka jing e ba sha e an bread yo nyot Henry ka long ka nuksa ka babha pat lingba ka dorba snong klish nong sora hakaba ka ni ka snong ka don yala ka jong ka jaka bread bat jit nyot lane ka waste recovery center yakabala playhouse nam araja arpuar lingba ka civic action program naka Assam Rifles haka jinga tray lang bat katanat urban affairs Hakaneka Center bapanya daka Environment Committee jong kador bas nong klish nong sora kidon saungot kinong tray ki budget ya kinyot kan top yaw nong nya kali kit nyot bat ya kini la siu tulop daka pisas nong Naka jiyo ya kinuksa babha kaneka snong uba tita starwal khan MDC ka sora ru ulapen mang tingka khat sanlak ban pen bha bat pen biang ya kaneka center kum ka jaka som jaka san ki jaka lekbar hakatei ka jaka Yakani ka mang tingka lapen mang naka 15th Finance Commission tight grant arja arphuway lingba ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kumta kum ka jing sngoburam naka bentau senyang ka dorbar snong haga jialam u Dr. Shambha lang kharwan lang urang ba snong hadin bala depsna yaki jingdon kambaro kala khot yoba titos darwal khan ban one play pat ba yaki tegi jingdon kam haga tega center haga janmit joga khanre tari ukala lengkot arjar arpusan. Hakani ka lang nalor MDC bat urang ba snong layadon lang uba pi kharkongor Secretary Environment Committee ki noyalam seng longkme ki seng samla na kani snong lem ki riurang ba habakran kani ka lang uba titos darwal khan ulaong bakadon kambha ka tray lang kata nadu ki long yeng ban pensting ya ka kam bakhya ka bor snong hakaban wanra ya ka khoj ka suba Daka ba ay jingero e ka dorbas nong uba titos darwal ulaong baka day ka nuksa ka babha ya kiwe pat kisnong kamtam ha kisnong ka than sora ka bapaw ha ka map kum ka jaka jungok kai bapaw nam Ito ha kani ka puar ngan play kan koda kum ka dak play ya kani ka jaka pelang nyut ka bala pendek na kalian ka dorbas nong play snong lengkat ka play lang na kalian ka jonga kum MC yang kani ka konsumsi Nung dasyilnya ini kebentar macam semua siapa katai kami ni akan ni kali plastik kebahak di ujung thok ro kami kebentar orang buat itu plastik pengiyo pengikir ke depan ro ngeju ai ke ujung kai college bah ya plastik pengiyo dia pakai berat lumpia yaki pernah ada siapa ai yang siapa ada kerja bawa ke ilong sat pernah siapa kena ada ketugasan kuliah license sausia kat no tak production yang plastik lah hampir pernah. Dikita di kiki ba bintang mga syukran haladir ng penterikan. Nga dengan iyo lang yang plastik unjur siya na duka. Ara ala jama plastik. Ni bu tu cakap ni bu cakap sabriyo. Ki plastik ya ubriyo ban taman lum plastik ibu la kajong. Udewan bu la kajong plastik. Wan ikan itu di kontainer bayo di restoran di tiru itu pasal. Ni ayang itu dibawa wan rabang. Ida pasal itu. Long ada dia dalam sekali mod dari ke panila pania le persya yo nyut ketika bi kata habar ke bentar lebih orang kata dia kata ke kata khandau kata dia ni ketika ba dor wala kata tentang ni lu ngatai si pensu pesnap lang pensu barba unyut ketika bi kata berboleh serta jangka Maria. Kani ngajing sedang jangka dalam masnong ban initiate ini ketika ngalapan ong ketika ngajing le kaba kongsan adu kata ke penghihapan ai ngajing yaro ndai tang ngajing yaro ali ni pan aru ngajing trilang ngada kerpat ini ki astan rampak snong kinongkit kam snong balang umnu haki kentot bangin pelong ki jingyalang joki pat ba snong umnu bangin ai ke awareness nani ka jingkai kono bangin penyan ban pendum yunyut ban pikai yu briru baka nagi ki jabo ki bagi berat na yen nilau ban recycle mo kum plastik lagi kum ke di johor lagi ki jimbam di bagi berat nila ban recycle nila ban pelong sebo kum bagi sedang hani hapo hari center lagi de ngaruh masuk ya ha jadi ting ong dengan
Chairman Juni du Menong bagi pak ke pakat ba o ka do snong ka ale business dei kam dei ta ile ya ka ke ba dei na ka ta jing bet jing biang juni kinong snong dei kam ram kinong snong ka dei ka suk atu kata ha ka ba tang ba chu se ke lepa ya ki jabo da yin ro ka ayarap sibul ya ka ba dei kita ki non biodegradable dan ta ki biodegradable ba kum ta ter kamu dari bendal la ka jo kenapa kan sub hang ni ru ban sekeke dari ban peniklan yang ni nak kalian jangan suai tak kejengero ya ka dor snong ka bala pentri kam hok ya ke scheme ke bakal ai ha kamang tengka ke bakhat sanlak nak kalian ke MSC scheme ke jangan aku bisa sena kat kani ka yen bat kumju ru ya ka toilet bat ka bathroom aku ban let's say kani kejing sena ke jemi kan long ko benda bat kumang ala ong ru ni ban kan long ka model lagi ka role model ya ki we bat isno tenang kalian ke jongai nandang yai ye trailang bat hi ke do snong bat hi komiti ke bero dan ta lawai ke pa ke snong oi si lampak snong la pa si bun kam milale ke por ke mga yo ban long ko CM ba kham tam ko MDC re teng ki don pat ki kam ba pa la ban le tenang next time ba si ai wi pat ki por ni nang la pat telun la ni ban teng ya gini ki kam ki basa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya